ایوارا بخیر تماشاوان هجا ایرو وجبر تایبەتمەندیە بویەرên ku li Tiltemirê û derdora wê diqewmin em ê vê mijarê bi awayekî berfireh di bultana xwe de ya Kurdî li ser Orient News ji were pêşkêş bikin. Şer û pevçûn li gundewarê Tiltemir ji duh ve berdewam in û hêzên YPG bi ber bi pêş ve diçin herwiha ji aliyê xwe ve firokên hevgirtina navnetewî bi awayekî dijwar bargehên Daişê topbaran dikin. هر وساو له ګوري نوچګانې ما کو د انجام وی کې د هیزنیه پکې ګله ګوند رزګار کړن اپراسیون رزګار کرنا تل حمیس ګوندواره و دست پکر تیما اورینت نیوز کاری بو خبگی هینانیزی انیا شریا پیشی تفګرا شروانین یقینین پاراستنا گلیه پګه پر چالاک بو لګوري شروانا نیزی بیست ګوندا هات رزګار کړن اف حمله حتی نه سرکفتی درباس بو نیزی بیست ګوندا چتی داعش حتی پاکش کردن نیزی 14 حتی 15 چته هات نکشتن و جنازه هناك جوانا کت دستی حواله ده و هناك جبل خانه و عربی وقت ندستی حواله دیمنین هری بالکش کو مورال شروانا پر بلند بون شروان دبیجن ام فناکشن تاب دست خستنا سرکفتنی و ام خاکا روج آوا همی پاکش بکن انا دورا گنده فارسو که یم سکنینه وقالك جي ما قند رزقار كرنا دورا حفدها حجدا قندام رزقار كريا ومي دس بيبكن حتى بداوي وام فناقرن حتى بسركفتني ام صافينا كنا فناقرن شروانين عرب جد نافيا كينين باراستنا قل دهبون او جي تكسكرن كوج انا تا ان كيوي كاربن جوهري مات الحميس بتفاهي باقش بكن باذن واحد احد وين تلاقي هالعصابات راح نلاحقهم واحد حمايه الشعب ان شاء الله يكينين باراستنا قال سر بشتا داعشي فناكش حتى جوهري ميجشي باقش بك راستيا يبكي اذا ان امي ازاد بجين يانجي امي شهيد بن اخيده يمكن شو بدك هجای گوتنی کو اپراسیونا یکینین پاراستنا گل پیک و دیچب به پشتوانی افروکین شریک کوالسیونا ناونتوی کو ارمان جداعش لتلحمیس بمب باران دکن اپراسیونا یاگو یکینین پاراستنا گل یپگه دست پیکریش بور زگار کرنا تلحمیس و گندواری و سر درجه دروجان بردوامه و جهلا خوفجی فروکین هف پیمانا ناف دولتی دربن گلکی گران الدراندوري باجاري تلحمیس دخن جگندواری تلحمیس با اورینت نیوز اکرم صالح لی تلتمر هات راگهاندن کوچتین داعش 5 توب به سر گند تل نصری به کیلومتر کیج بجار تلتمر به دور دکه آویتن هر وها لگوری آژانس هوار کو چتین داعش لدردورا گند تل شامیران به جهبونه و جور و گند کردی و آسوری توباران دکن لی تانهات آگاهی درباره زیان مادی آن کو جانی نهاتن دیار کرن نوچگان ما لدردورا دفرن شر ان لتلتمر دقوم راگهاند کو د انجام ایریشن چتین داعش به سر گندوار ده دردورا 305 مالبات آسوری کوچی باجار حسک بون او هجمارا کدن و هجمارا وان 1200 کسن هر وها 106 مالبات دن بر خدان باجار قامشلوی هر وها لگوری نوچگان ما کو چارانفیسا 55 مالبات گند تلشمیران ندیاره هر وسا هات راگهاندن کو 13 کس جنشتجین گند گوران لبا داعش دیل گرتینه روانگاه اسوریا مافی مروفان راگهاند کو لتلتمر پفچون تا ویگاوی بردوامن و توبارانا چتین داعش بسر باجاروک ده اوجی بردوامه لروج آوا و باشوری تلتمره شردنا بر شروانین یپگه و چکدارن داعش دا بردوام دکه یپگه کاریه بشکی مزن جگنده غبیش جدست داعش درخینه لیهین زیده 300 آشورین دیل دست داعش دانه اندام کمیته ناوندی یا پارتیا یکتیه کرد بهجت شیخی راگیهاند که حتی ویگاویجی شر لروج آوا و باشوری تلتمره بردوام دکه و هیزن کردی پیش ودچن به گوتنا بهجت شیخی شروانین یپگه بشکی مزن جگندین غبیش یه عربان کو نیزیکی کیلومتر کی دوری باجار تلتمره دست داعش درخستنه او دور پیچاوی رخستنه لسر ناوند لشگری آنچاری لوی گندی کو نیزیکی 5 کس تیدا بون شکاندن و او کس رزگار کرن
شێخی هەروەها گوت کۆ زێدەتری سەد هەموڵاتیên ئاشووریک و پرانیا وان ژن زارۆک و کالن ji gundên Tilşemirانê û çar gundên diniyên Aşûrî ji aliyê Daişê ve hatine revandin û nihal navenda leşgerî ya gundê Elihwêc hatine desteserkirin. Endamê Komîteya Navendî ya Partiya Yeketî diyar kir koçekdarên Daişê vê sibehê dibistana Sînaa li nava bajarokê Til Temer topbaran kirin lê ti ziyanên canî yên topbaranê tinebûn. Behcet Şêxî balkişand ku xelkên Til Temirê bi hemû pêkhatiyên xwe ve çek hilgirtine ji bo ku bajarokên xwe biparêzin. Şêniyên ku ji gundan ji ber êrişên terorîstan koçî navendê Til Temirê kirin diyar kirin ku terorîstên Daişê dêra Reban Masyo yê gundê Til Hirms, dêra Mark Circis ya gundê Qabir Şamiyê, dêra gundê Şamiran yê gundê Til Cizîrê şewtandin. Welatiyan diyar kir ku terorîstan bi sedan ji şêniyên gund revandin û malên welatiyan ku koçber bûne jî talan kirin. Li gundên derdora Til Temirê di navbera terorîstên Daişê û şervanên YPG de ji şeva din ve şer dijwar dibe. Şervanên YPG hewledanên terorîstan ên ketine herêmê taniha têk dibirin. پشتی کوچکردنا نشتجیên Til Temirê bû bajarê Hesekê rêxistina Rojavayê li Hawerçûnê sellikên xwarinê li ser malbatên koçber belav kirin û li gorî agahiyan ku piraniya wan malbatan li dêra Asûrî bêcih bûne. Rêxistina Rojavayê li Hawerçûnê 105 sellekên xwarinê belav kirin û tê de birinc, nîsk, şekir û çay hene. هەروەها ji aliyê xwe ve endamê rêxistinê Cima Yasîn ragihand ku belavkirina van alîkariyan erkekî merûvahî ye. Hevdem Yasîn banga hemî rêxistin û saziyan kir ku di vê çalekiyê de beşdar bin. Berpirsê karê koçberên Asûrî Ziya Heydo ji aliyê xwe ve spasiya rêxistina Rojava kir û li ser biratiya hemî pêkhateyan tekez kir. Herwiha êrişên çeteyên Daişê şermezar kir. بله تماشاوان هجا آنها به مرای اکرم صالح نوچگهان ما ج گندوار تل تمر اکرم ایوارت بخیر چه آگاهی انداوی درباره شرک و تل تمر و گندوار و در دور و د قوم لباته هنه ایوار باش فرمو 2 ساعت 4 فجر هین دنیا شورش بو رخصتنا داعش ایریشی گندوار تل تمر کر بله گوری آگاهی موشو پاندنا مجنوچه گو 33 گند هاتن تالان کرن اوجی گریداین ایب خلکین خريستيان و هن گند جوان هنه و گند غیبش اوایا گریدای بعربا و انجام ده صدو شست مالبات جوان گلک خلکوچ بربون جوه هریمه 33 گند تواهی فوالا بو گند تلتمری مترسی جی سر هيا تواهی خلکن تلتمری جی کوچ کرن برای خودان حسکه و قامشلو صدو شست مالبات جوان گیان قامشلو ایمایی چون حسکه ایگو گشتن حسکه هجمار آوان نیزی 1300 هي نیزی 1300 کسیه و هین اف هجمار زیدت بیچم کی گو هین کوچبری بردوامه گندن ایگو هری زرار گهشتوان گنده تل هرمزی بو تل شمیرانه تل جزیره و تل گوران و گنده غیبش آگاهین طایبت گیان ما گو کشتن و سرجکرن در حق خلق سیویل دهنه الگنده غیبش تخوازم بیجم گنده غیبش کسین عرب دوی گندی ده دوی گندی ده دجین هر وهاجی 55 جتواهیه اشتغاهية وان گندان و بتايبت گنده تلشميران 55 مالبات تا آنها چارنو ساوان ندياره هر وهاجي 13 کس هات الرواندن الگنده تلگوران 14 کس اش گنده تل هرمز و تخوازم بیجم جی
جندي الجزيرة هي أخوات شارنوسا خلكي ويت أفيكي ليكي جينا ديارة وشرو بفتشون حتى فيكي ليكي جي الويه هريمي بردوا من آجاهين إيه هري داوي إيه هشتن ما د ترومبيلي تقينر يك جوان الجندي غيدش تقي او بتكشتي وبريندارتي تنبون ترومبيلا كدي السرجسري نافبرا تلتمر وغيبش ده في جريد انجام ده شرفاني نيه بكجيانا خو جدزدان اكرم مدخواست از بترى هرم تلحميسو جزعه چا آگاهی الباته هنا درباره بويرين كولورد قومن بله رياض الجندوا التلحميسي والجندواري درو جافا شرو بفتشون الويدي بردوامن زجلك جند زيدي بتري بيست جنداش بيست جندي حتى سي جندي هات الرزقار كرين شتين داعش اتخازم وابناف بكم جي اي جندي اي جود كافين انيا بشيدة اشر جندي ابو خزفة وجندي بعيجة وفلسطين وطويل وجندي واوية اظهر بينج جندايا دبن انيا شرعا بشي شرعي الدراندوري جندي الحميسة كشتين داعش فرن لتا انا جبر بربونا وخرطبونا شرطي ده كاميرا ما نكاري بوبك هجوي هرمي مخابن الجوري دا خويانين يبغي جود نيزي جود فارو جاندا اوي يعني نيزي 4-5 روجا دا اوي كاربن جو هرمه الحميسه التفاهي فاقش بكن هرو هاجي الجوري دا خويانين وزاره ابيش مرقه جو مدفعيه وان اشنغالي جندكي جو جريداي بهرمه شنغالي فجنيزي سينور نافبر عراقي وسوري ده مدفعيه الحميسه جندواري ويدخي وهرو هاجي فروكين هفتيمانا ناف دولتي بتندي الجندواري بله اكرم درباره مالباتن كوچبرين جهان حسكه هروها هنك هن دنجي جهان قامشلوي او انا هالو كب جهبونه بله ايجو جهشتن حسكه بتايبت الكنيسه اشوريه انا الكنيسه اشوريه التاخت الحجر وكنيسه ناصران الويدة أنا وهن بانج هنا إجبو آليكارية وبواره بكن القامش لو صدو شيست كس جهان قامش لو صدو شيست مالبات جهان وارخ سناروج أبا بوري كاريبو هن آليكارية عن بجهنوا أو جي أنا الكنيسة أنا مخابن جبر او هرم روشاويني او لاكاري جمره بله اكرم كنا خوشبو ام نكاريبون ام بجهيني بله زور سپاس اكرم صالح نوچگان ماج گندواره تل تمره کوت بمربو دنباش بله تماشوان جامع آنها بچن قامشلوی و جور و مرای برز عبدالکریم صاروخان سروک دسته بروانی و پاراستنه یا یک کانتونا جزیره برز عبدالکریم ایوارت بخیر روشا میدانی آنها چد قومه هزن کردی هزن یپگ بتایبت گهانه کیجان دورنان بله برز عبدالکریم خويايا برسكريكك تكنيكي ده تليفوني ده هي امي جارك دن هول بدن كو فجر بريز عبد الكريم صاروخان بله تماشوان جال گندوار کوبانیه هزن کردی بر پیش و دچن ول بازار جرابلس تو براند قومه هروها حتی هاتا راگهاندن کو هزن کردی تنه 3 کیلومتران جگره سپی دورن جه آلی خواه فرماندار پیشمرگه لکوبانی مصلح زیباری راگهاند کو لآلی روج آوای کوبانی حمو گند کتن هاتن کنترل کرن و هزن کردی گهشتن چم فرات و بازار جرابلسه زیباری آنی زمان کو لآلی باشوری کوبانی گند خروش جی او جی هاتیا کنترل کرن کو تن 2 کیلومتران جه قرقوزاق بدوره شاندایا ریفبریا خوسریا کانتونا جزیره در گه مرشد پینار در باسکر و بر خودان کانتونا کوبانیه هر وها درکی میدانی ج کوبانیه راگهاند کو آرمان جا و سردانه او کو روشا کولان کوبانیه ین ویرانکری بشوپینه شانداج هفسروکا کانتونا جزیره هادیا یوسف و سروک انجمنا جبجینر حکم خلو هر وها هجمارک دنج اندامو بر پرسن کانتونا جزیره پیک دهات هفدم لگل شاندایا کانتونا جزیره شاندایا کنگرا جواکا دموکرات KJD
او جی جباکوری کردستان بشدار بو و او به سروکاتیا هفسروک مردین احمد ترک بو. لسر سینور کوبانی و ترکیه لشکرین ترک هجمارک جه ولاتین کرد گرتن و لوان خستن و پشتره او هاتن و گواستن بو نخوشخانیا کوبانیه و او یک پشتی کو لشکرین ترک نهشتن کو او درباسی ترکیه ببن دا کو لور ورن درمان کرن. ولاتی کردیه بنا یه کوبانیه به ناو محمد عبدالرزاق راگهاند کو لشکرین ترک او دان بر لیدان و لیخستنه و ده انجام ده هستین وی هاتن شکستن. ده همان مجار ده سروک کانتونا کوبانیه انور مسلم و جیگر وی سردانا ترکیه کرن دا کو دفرک انگو دریه کی مروفاهی بو کچبرین کوبانیه وکن. بله تماشاوان جا آنها بمرای برز آلدار خلیل سرکرداد تفدمیده و اندام لیوگر سیاسی یا کرد سوریه ج باجار قامشتوی بمرای ایوار باش برز آلدار. ایوار باش لابرت. برز آلدار اف بویرین کول تلتمر گندوار و دقومن چه دیار دکه؟ بريار تشتي ام وك كرد وك بريا خسريا ديمقراطية محمد بيكاتين وي پشتی سرکفتنین گل کوبان پیک هاتن و داعش هاتش کناندن ایدی پیوستی اک درکت پیشیامه او کو ام چاوا سیستم کی پاراستن پیش بخن نه لنجارک دن داعش کارب ایریشی سر هرمن مبکج حما آلیان دا آلی جواکی آلی آبوری آلی لشکری دا حما آلیان دا پیوستی ای دما بویرک سر مروته مرا تجربه جه بگره و هول بده رید پیشیات تشتکی وسا جارک دن بگره. بله. داعشی خویانه پیشیش کناندن خواه لکوبانه دخوازو وقت رد اعتباره کیش گو هبونا خواه دیسا ایریشی هرمین دین روژاوای کردستانی بکه. وقتی زانین افدمه که آماده کاریان خواه لدردوری گند نزیکی قامشلو و قبله رمیلان و تلکوچر وان دفرانا پر آماده کاریان وی برچاو دیار بون و پرتونن دیار جی هنوان روزا نبرا یکنین پاراسنا گل و هیدن داعشه جبر بیش دمه دما دیتن گو دور دجی شکناندن جیان دکن و گندش دستوان دچن ایدیوان حول داد علیه تلتمر ده ایریشه که پیک بینن بسدما جالی کی ده تنگایا خوی گریسپی درباز کن و جالی کی دن ده از یکنین گو ایرو برخدانک مزن دن نشاندان وان دشکینن ده همه جبهان ده قاربن في قوته فرجة بكن او بنكفتني خوفا شيرن لي دياره و بينجي جو سيستم كي باراسني باشاتي دانين و داعش ايدي نما دكار پیش دبيت بروواجي او بخو غاف فاش دشه. بله برز آلدار اف دمک دریجه و ریخستنا ترور یا داعش ایریشی کردان و دورین کردی دکه و آنها جی ایرو ایریشی گل آسوری دکه یعنی داعش چه ارمانج هیا داکو تنه کسین امبیجن گلین کم نتو ارمانج بکه و رژیم به آوای کی سربست لتوایا سوریه تقینان و توبارانی دکه او بخوا داعش لدجي بروجيات ديمقراطية دجي بروجيات قلن هرمي بهبر جيان بكن وبتايبتي بيكاتيين قوسا بنابتي قوتن وك هجمارين وان كي من ده هرمي ده دوان سالين داويد كيم بونه اواجي دبن هدف يعني العراق يجي مديد تشاوا بيكاتيين قو هجمارين وان كيم تشاوا برامبري إريش داعش تين لداعش لحمد بري ایریشی یزیدی ایریشی پیکاتین دن جدا جدا دکه و ایریشی سوریانیان آسوریان حتی لموسل جی افشتانا کرن در دوری جلاولا و کرکوک جی کرن یعنی فر هرمان هر دم دخوازه و موزاییکا گلن بشکینه جبرگو موزاییکا گلن گوار پاراستن او جانا امروواهیا لپیش آ دموکراتیک بهتر در که پیش و بایا دخواسریا دموکراتیک دی مینای کاوی پراتیکه دخواسریا دموکراتی د کرد و عرب و سوریان و آسوری به هبر جیان دکن داعش دجی مروواهیه دجی وی جیان هفبشه بری خود ده وان پیکاتیانا وان هدف دگره لی ام وک خواسریا دموکراتیک تجاری ری نادن و تی ریشه کی گلسر ملت می سوریانی آسوری کلدانی عرب امینا وک ریشه کی سر کردا حساب دکن
وجبو پاراستنا وان چه امکانین گو هنم سفربر دکن بله برز آلدار يعني تو وك سياسة مداركي كرد تشاوى دبيني كو يعني تأرمانجن ريخستنا داعش يا ترور أرمانجن جغرافي بتايبات فيا كده هنا يعني أم تم دبينن كو حردم داعش ريشي دفرن كو نيزي سينور تركي دكا يعني تش أرمانجن جغرافي جفيا كي هنا انا بروجا داعش يا قشتي تيزانين يعني او دخوازه دولتا خلافت یا اسلامی آوا بکه بن وینا ویدیو دخوازه سروری آخوا لوان جغرافیان مزن بکه و او جبر روشا و تکلین وی بگومان یه نابر آوان و ترکاده ده دیار کرنگ هردم دخوازه نابر آخوا ترکاده بگه سینوره کی جیه کی گو خط نوی تکلیه هبن جبو گو پشگریه جور بگره وقت زانی شروان نوی پرانی جالیه اوروبا ولاتن دور دماتين تبدا فروخانين تركارتين تبدا داعش دبن و او بخوا ايدي دخوازه وقت دريه خوي بجهانا درفره ذكري به لدريا تركيا ره واروها يعني وقت او تشتكي بناوي وقت دولتها خلافته آبادكن دخوازن هنا جغرافيا خو فرابكن وخو بكنن سينوري تركيا بله برز آلدار دنرینا تدا امهرن بچیشکی امهرن واره لشکری يعني اگر شر گر بو دجوار بو لوان دفرن ایرو لتلتمر دردورة تلتمر تلحميس اگر شر گر بو دجوار بو تپلان لباو هنا كو يبهجي لهفكرنان بسوتورو بهزين آسوري را بكا و هر وها تپلان لباو هنا كو هون به هزن پشمرگرجی لهفکرین نو چه بکن داکو دهندری گندواری حسکه تلتمر و وان نافچهان دا بوره بشداری شر لدجی داعش ببن يعني برسوا پرسه از بخوا نه آگادارم پیش بره برسوا اینجا فرماندار یپگی ریبریا یپگی برسوا بدن لوک دالی سیاسی ده نرینا ما وک ریبریا خسریا دموکراتیک جی وقت افگر جی ام وید زانن همه لافهاتن و همه پیلان و همه آلیکاریم پیویس جبوگو مرل دجی داعش کارب برخودان بکه و ترورایت نبکه واردن يعني ممكن چپن تایبتی پیکاتیان گود هرم جیان دکن ایوان اساس مرل نکار ناو بکه اتفاق جی او بخواد بشکن جوه خسریه و او بخواجی ارکدارن گو خسریا دموکراتیک و سیستم آتی آوا کرن او جی مینا کردان بپاريزن اما جبو پیشمرگیان خواه اتفاق ما سیاسی لهواتن ما چونا پیشمرگای کوبانه اوانا دده دیار کرن گوک ام کردن روزاوا و کردن باشور ام فرق جداهی ناخن نابرا خوده تبی گو ام دزانین باشور اوجید نابا برخودانه که دانه ایریش سروان دجی پیکتین اوجید نابا آنا پاراسنا هرمه دانه دما گوک بیخواستن از باور ناکم گو او خوابدن عالیه کی اوجی هردم ددن دیار کرن گو آمادن جبو پشتگیریه لی آنا و دالی لشکری ده او اتفاق پیگنین از وین نزانم او انجا یپگی برسوایی بده بله برز آلدار خلیل ما هول داك و درباره في مجاري لشكريك ام برز عبد الكريم صاروخان صاروخ دسته برفاني را گنگشا بكن لبرسكريك تلفون دهبو زور سپاس برز آلدار خلیل سرکرداد تفدم ده و اندام لفقر سياسي كوتج شارقه بمربو دمات بمنا بخير بولتنا ما بردوامه و پشتینا برکه لقامشتو مترسيا بكار آنينا سوتمانيا خام درد كذا هولي
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. بله تماشاوان نجا درباره روشا میدانی لسوریه ما افرا پرجواره آمده کریه ام تماشا بکن. لگندوار شام فروکین رژیم باجاروک الناصری به هجمارک ایریشن آسیمانی تو باران کرن و هاته دیار کرن گوشش سویلان جیان نخواج دزدان دناوان دزارو کبون. هر وها فروکین رژیم باجارن داریا خانشیح و دیر الغبیه تو باران کرن دناف پفچونین تند دناف برا ارتش آزاد و هیزین رژیم ده لجبهیات طیبای رجلاتی باجار معظمیه. هر لگندوار شام ارتش آزاد خفکک جهیزین رژیم رل نافچه قلمون ودان و هات دیار کرن گو نهج افسرین رژیم هاتن کشتن. هر وحال باجار زبدانی ارتش آزاد دا دیار کرن گو 20 جگدار میلیشین ابو فضل العباس در دورا باجار زبدانی د کمینه که ده هاتن کشتن. ده همان دمه ده ارتش آزاد بر سوا پیشکتنا هیزین رژیم لباجارو که عسال الوردان. امیل گندوار شام بمینن و ویجاری لباجار قنیترا هنجی درنج نخوشخانی آبازادان دیار کرن گود انجام پفچونین یل گندوار باشور داد قومین بهتری چلج لشکرین رژیم گیهان نخوشخانه دناو کشتی و برینداران ده. هر وها اودیارا گهاندنی یا لشکری لامچه با کردا دیار کرن گو ارتش آزاد بالگهن رژیم و میلیشین شیعی لباجارو که خان ارنبی و باجار البعث و گرین کروم با آوشتو که تو باران کرن و هات زانین گو هجمارک لشکرین رژیمی هاتن کشتن و بریندار کتن. مجارا اپراسیونا آشتیه دناورا PKK و حکومت ترکی ده هین بردوامه و سردان شاندین کردی و که HDP تانها چار سریع نزلال دیار نکرنه. هر وها و لگوری آگاهی ترکی و ین گریدای PKK که بری جشن نوروز دوی اف مجار با آوای کی وره بداوی کرن. در راپورا بید آگاهی بیتر ام تماشا بکن. شاندا امریلی گوش پارلمانتوری پارتیا دموکراتیک آگلان HDP سری اندر و انداما کنگره جن آزاد کج آجیلان باگریانیک پیکتی بر بقندیلی و چون. شاندا امریلی چار سبات سردان ریبری PKK عبدالله اوجلان کربو و پشتری شاندا پارلمانتورین HDP برفین بولدان سری اندر لگل جگر سرک وزیر ترکیه الچان اگدوگان رهفدی تنک پیک آنی بون. لگوری داخیانی HDP پارلمانتور استانبول سری اندر و جیلان باگریانک د چارچوبه دانستاندنا پیفجویا چاره سریه ده لقندیلی به پرپرسین کجاک را بجون. هاترا گهاندن گو اندام دنین شانده پیفجویا آشیتیه برفین بولدان و ادریس بالوکان جبر گوتو بجو دانگدانا پاکتا اولکاریا نافخویی لپارلمانتویا ترکیه تفلی شانده نبونه. وقت زانین جارا داوی شانده امرلی 13 سبات سردانا قندیلی کربو و بریادارن کجاک را جویا بون. شاندا امرلی لسر هفدیتنا قندیل داخیانی یک دورا گهاند بو. دی جوینی دروشا پیفجویا چاره سری قانونا بناوی پاکتا اولکاریان نافخویی نرخاندن. و ریدارن کجاکی هروها دیار کرن گو اکپی لشونا گو گاوین بر بچاو باویجا بهنک تشتیندن دمی سرخوا درباز بکه. تیزانین گو ریدارن کجاکی لدجی پاکتا اولکاریان نافخویینا و تی گوتن هگر پاکت لپارلمانتویا ترکیه بی پس نده کرن تی پیفجویا چاره سریه بکوی روشا مترسیه. سروک پارتیا گلانا دموکرات صلاح الدین دمیرتاش راگهاند که اپراسیونا و گوهستنا ترم سلیمان شاه به زلالی خویا دکه که گل کردو پیده گفا ترکیه ناکن و تنه رخستنا داعش مترسیه لسر ترکیه دکه. هر وها دمیرتاش دا دیار کرن که اگر ترکیه اف درگه لشکری جه دسپیکا شر کوبانیه و کربا داعش و دوی دمه ده بهات با روخاندن.
جگری سروکوزیر ترکیه پولند آرنج راگهاند کو حکومت ترکی لسر پیک آنینا اپراسیونا آشتی بردوام او کار بکه داکو او سرکفتی به. هروها آرنج دا دیار کرن کو هجمارک ج اندام HDP هفدیتن به اوجلان را چه کرن و تآگاهی درباره بریار جویناوان لبام تننه. لی ام دست ج سرکفت کرنا اپراسیونا آشتی به پیک کرا برنادن. دهل قامشلوی جوینا امانتا گشتی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه بداوی نهات و وسبه او جارکدن هات الدارخستن لگوری نوچگاهان ما کود حردو جوینان ده ناوین اندام حردو کمیتین لشکری و یا ریفبریا خسری نهاتن هلبجارتن هر وها جدرکی جهندری جوین دادیار کرن کو پشتی کو هلبجارتن وان ناوان هر دو کمیته و پشتی هیوک دست به کار خواه بکن. جوینا امیداریا گشتی یا انجمن اجتماعی کردی جوینا کد نابینا دو جوینا انجمن در چیدن جبور ریوبریا کار سر دست بیکل سر او انجمن خجیه کوبانه و رقای و تل ابیض و عفرین و حلب وان بارادوخن داوی دا چاوا بیب انجمن اجتماعی و بیب گریدان و خردبون و حس کرناوی اجبرگو باش ملاطی ملوان درایه مسئله تایبت بو انجمن اجتماعی کردی بون هر وصا نسبتی او پروژه سیاسی هماهنگی سوری گو درکت بود اما جلسر حقی کردی نکر بود ما بریار دا گو نامه یکیش بو هماهنگی بیره کرن بناوی انجمن اجتماعی کردی ما یقدان به سر کشایا کردی تایبەتمەندیە نەتەوا کوردی هەندورێ سووریەدا وەکو بەشەکە بنگهینیش جڤاتە سووری بگشتی بێدویە تایبەتمەندیاوێ بێحالێ ڕێزگرتن الإرادة ئەنجومەن اجتماعی کوردی سەر بنیاتە وێ بەلگەنامە گوندامە و ئەتیلافێدا هاتیە مزەکردن هەروەسا بۆ لێڤەگەرێ تەقیما شاندێ ئەنجومەن اجتماعی کوردی لێڤەگەرە کوردیدا وێ لێڤەگەرێ ئەو دوو کۆمیتێن هاتنە دەستنیشانکردن یەکش بۆ ئیدارێ و یەکش بۆ لەشکەری مەسەلەی لەشکەری ئەو کۆمیتمە ئەنجومەن اجتماعی کوردی دەستنیشان کردن هەنێک پسپۆرژی پشتەوان ژوارە گۆکاربن ڕۆژە 25 مەهەی سوبە کاربن چاوە کاری خۆ ڕێوا ببن هەنێک بریارێن دیژی دەرباری هەماهەنگیا سووری دەرباری اف بێتری سێ ساڵن و وڵاتیên bajarê Qamişloyê sûtemeniya xam bi kar tînin û bandora vêyekê li ser saxlemiya giştî û jînkahiyê gelek dijwar e. Derbarê vêyekê nûçegihanê me Can Şakir ev rapor ji me re amade kir em temaşa bikin. Rêdrêjaiya sê salan û millet li herêmên Kurdî neçara ku sûtemeniya nehatî parzûnkirin bi awayekî durist bi kar bîne. Bi tenê ev jûreyê sûtemeniyê bi arzanî peyda dibe. Êtanha mijara ziyana ku ev sûtemenî digihînê jîngeh û saxlemiya giştî nebûye cihê guhdan û pirsê wek ku tê xwestin. Bi tenê hinek vizavên xwejehî amaja dikin ku bikaranîna vê jûreya sûtemeniyê metirsîneke mezin peyda dike li ser jîngeh û saxlemiya giştî û rêjeya hinek nexweşiyan mîna penceşêrê wê bilind bike. سوتمنيا نهاتي بارزاندن بريني فرمي وملجي في سوتمنيا بكارتيني دهلي طبعا قلبك مواد سامجة الكفن ويكشواجي غاز كبريت الهيدروجين كلا الغاز او الغاز القاتل ام وقنا بند وقعين نسبة بنجشيري ده صالي بيت بقي تشيل جسد ازانین کوژێدەرێ سەرەکە ji vê sotemeniyê re dikeve herêmên başûrî tirbespî û girkê legê di vê mijarê de berpirsên destaya xweza a rêveberiya xweser dibêjin ku hewildanê wa berdewamin ta ku parzûnkirina petrolê bi vî şêweyê seretayî li van herêman bi tevayî rawestînin. Netîca herafatê bîdayî got dest pêkirin berî 2 sala 3 sala netîca guherem jî bi temamî net bin destê me de. Dema guherema neftî hemû ketiyî bin destê me de aneka em bi şert û mercên nû nêzîkî wa dibin em wa mecbûr dikin li ser mazotê ihtiraq kamil bişewilin got tadayê li vî a herîkê me.
دفردجي مدوي ملت مدوي وعيه ده بقو اول خاقه دي در نكبه بالتناقى حكومات وادارات العالم التبدي جهنن كانوا قديله دركبه و تەوی گۆچاندنیە داران یەک ji karên gotên xwestin bo rûbirûkirina pirsgirêkên jîngehê di herêmê de lê hinek bi spor dwarê jîngehê de dibînin gopêwîstiyek lezgîn heye karanîna enerjiya paqij. Em enerjiya paqij em bikar bînin wek enerjiya rokê, wek enerjiya ba. Ev jeneratorê gotêne karanîn li cema ew divê filterat werin lê swarkirin. Divê em deng li ser wa bibirin, dengê wa gelek kêm bikin ji bo got bandora wa em kêm bikin ser canê milletê xwe. Divê em hişmendîkê di nav civaka xwe de em çêbikin dwarê jîngehê de. Li gorî aliyên peywendîdar bi karanîna vê sotemeniyana durust wê encamê xwe neyînî diyar bike di demeke nêz de lê ya herî giring bo rûbirûkirina vê pirsgirêkê peydebûna hişmendiyekê di civakê de gopênasiyê bike parastina jîngehê parastina jiyanê ye. Cano Şakir, Orient News, Qamiş. نانپêşgeha Zirrikî yek ji kevêtirîn nanpêşgehên Kobaniyê ye. Her wiha karê wê di şerê Kobaniyê de nehat rawestandin û nan li ser hêzên Kurdî û sivîlan bêpere belav dikir. Agahiyên bêtir li ba welat Bekir em temaşe bikin. Her tişt li Kobanê rawestiya ji bilî dengê gule û tobarankirinê. Li gel nanpêşgeha Zirrikî ku dirêjiya 130 rojî nan ji şervanên artêşa azad û hêzên yekîneyên parastina gel ra li gel kesên sîvîl ku di hindirê Kobanê de mabû misoger dikir. Ew jî piştî ku nanpêşgeha fermî li bajarê Kobanê rawestiya. Oça neve bû 5 kes mon. Me firna xweşixulon û em 5 kes bîne gotî me firna dest pê kir, xwe kir, dizmiş kir. و بوریا دنیجی مفرنا خوشگلان سبب خاطری یا پکی یا بچه و سبب خاطری بینا گویی ملت می سیویل جبو کن بینان نمینن جبو درێژیya temenê şerê kolanan ku li Kobanê qewmî karmendên vê nanpêşgehê 5 karmend bûn tevî ku ew hewcedarê bêhterî 20 karmendan bû. Li aliyê din gelek caran rastî tobarankirinê dihatin lê vîna wan bihêztir bû ji her tiştî. Heft nekran me papûr vê xist ve miron ji ber havinon. Nekla se davê me hat papûr vê xist ku me hevîre sefte astiran havin hat sekevî fernê de lêk het. Em dîsa vegiran me hevîre sira me got carê tiştekî bî em ê bişixulin yanî mirin jî mayîn jî ji ber ku ji ber kê sivîl hebûn bênan bûn, şervane bênan bûn, cêşilher bênan bû, pêşmerge bênan bûn. Berhemên xwe yê rojane di dema cengê de di orta di 6 ta 8 kilogram bû li gorî di ciwariya şer li Kobanê. Arvan dihate pêşkêşkirin ji aliyê hêzên yekîneyên parastina geliyepekê û nan li sîvîlan belav dibû bêdirav. Ava 2 sal ne sekiniye لأنه رژیم ارد ندامن نظام البحث ارد سر ما خود کرد هم خود بون 2 سال نه سکنی موضوع تنه تشتک تنه آهین با داعشانا جی بسر مدا هاتن فرنا اولی مزن سکنی ها از ما ترکیه بود مطمئن ببین آن ترکی ندید الحمدلله ما دفرنان براش چه خانت خواستگی براش راکتش براشه یه پکه از قربان سری یه پکه بس هم 700 کلفتن هم دمه که وطنه فرم نونی خواهتین فرنه بلاشتم Hêjayê gotinê ku firna Zirrikî yeke ji kevintirîn nanpêşgehên ku li Kobanê hatine çêkirin. Temenê wê bêhtirî 35 salan e. Ew bi xwe nîv alî ye. Berhemên xwe di dema normal de digihe 4 ton ard. Berxwedana va karkiran bi rengekî dîne ye li dûrî eniyên şer. Lê dimîne ku vîna wan bihêztir e ji top û mûşekên hawn. Koçekdarên Dewleta İslamî bi ser Kobanê de dibarandin dirêjiya 4 heyvan. Welat Bekir, Orient News ji bajarê Kobanê. بله تماشاوان هجا ما هول دا ایرو که د بولتنا خود ام با اوای کی برفرح بر به تل حمیس و بویرین کول دردورا و و تل تمر د قومن ام بشو بینن جوارا بولتنا ما ایرو آنها بالداوی هات تا سبب بینن دخیر و خوشیه ده